Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere. Nā, ka tīmata te whakataetai kapa haka ārohe o te Kāhui Maunga a pōpō. Ka whakawhiti atu tātou ki tērā takiwā. Kia rongo ai tātou I ngā kōrero o te wā. He angi tūtanga mō ngā kaupapa āiwi e arataki ana I wā tātou tamariki mokopuna I roto I ngā whakaruruhautanga o te kāwanatanga. Ki Turanganui ki Anei, no nā kua nei, wehe atu ai a Jono Ridler, tētahi kai kauhoi autaia I ngā tai me ngā wai o te tai rāwhiti. Mō te Ruanga atu, kei totonu mai. Kai aku raukura whakahirahira tēnā koutou katoa, nau mai ki te karere I tēnei rā. Nau mai ki Roto Ruanui a Kahu Matapae, o tira ki tēnei o ngā papatākaro, o rongonui o Rotorua, te Rotorua International Stadium, te kaitau a Rangipare. Kei konei a te karere I tēnei rā nei, nā te mea a te rua wiki. Ka tū, ko te whakataetai kapa haka ārohe, o te waka o te arawa ki konei ki tēnei o ngā papatākaro nei. Me te maha o ngā kapa ka tū, te maha o ngā kaitautoko, me ngā whānau ka tai mai ki konei. Wai hoki te maha o ngā kapa, me te tokomaha o ngā whānau ka tai atu ki te whakataetai ārohe o te Kāhui Maunga. Ka tū a enei rangi whakatānei o tira, ka tīmata ngā kapa a pōpō I te rānei, I tū te pōwhiri ki te katoa o ngā kapa o te Kāhui Maunga me o rātou whānau. Tēnā kia tirohi ake e tātou ngā miramiratanga, ngā wāhanga whakahirahira o te pōwhiri o te Kāhui Maunga I te atanei. Karema, he ai ki ngā whakapai, he ai ki ngā haitara a te tokomaha, a te nui puku, ko te kapa haka o Maunga roa, tētahi hei ātama taki mā tātou. Tēnā kia te tiro iho tātou ki wā rātou mahi, hei whakarite-rite I a rātou, mo tēnei o ngā whakataetai. Wai mātou, ko te Maunga roa mātou, no taranaki iwi mātou, kei konei ki te tautoko I te kaupapa. Ki te rua, tua rua kānaki, ki te mau, tua rua kākā. Miharo pai anau I te toka mai o te noho a ngā kaumātua. E ahua hikira nā tapu I tā rātou piritanga mai. Ka ahua we atu te wehi o te kaupapa I runga I taku mōhio. Karera rātou e tai tuara ana ia mātou. He pai, kua tau te wairua I te mea ko te taumata hei ekenga mā tātou, ko te tū āiwi, ko te tū āwakanei, ko kura aupō, te wakatīnana ia I ngā kōrero o ngā tupuna, ko tērā te whainga. I puta te karanga kia tū ai ki roto I a Waitara, nui a ngarue o tātou whanaunga, me te ki ki te rōpū, hia ana koutou te tū mo tērā whakataetai, kano whakataetai. Ko te wakautu ai.
Mauri tau, kei te hikaka, kei te mataara, kei te ki te kaupapa he kapa a iwi mātou, he kōrero tā mātou, hei whakatakoto, he tua atu i tērā, kia kano hikitea. Ko te mea nui kia tū hei kanoi mō ngā whakatupuranga o ngā marae. Whakataitai nui tai ore kei te haere ake ki roto o te rohe o te Kāhui Maunga a pōpō. Kāti, no te rā nei i tauatua i te Māori o te taonga whakaihuaka i te Wāhanga whakataitai o te whakataitai kapa haka o te rohe o mātātua waka ki te pūa hurutanga o te whare wānanga o Awanui Ārangi. I whakawhiwhia tēnei taonga whakahirahira ki te kapa e kia nei ko ngā uri o Awanui Ārangi i reira te o Kiwa McLean e mātaki ana i ngā whakaritenga o te taunga o tēnei taonga ki Wainganui a rātou kia mātaki ake tātou. He waiata whakangahau. He kapa whakaihuaka. Me whakahihi ka tika pia, engari i runga i te humārie, i runga i te waimare e tonu, i runga i te harikuakua. Ko whakahokia mai te taonga, ki tēnei o tōna whare, te whare puka, te kōputu kōrua tāhi moko mīri. Ko ngā uri o Awanui Ārangi te kapa toa i te wāhanga whakangahau ki te whakataitai kapa haka arohe. He kawe i ngā pūrākau o Nehera, o tō tāua waka i a mātātua, whakatakotoria ki runga i tā tāmira, ngā kōrero mo te waka, te whakawhitinga mai, ngā manu e rua, a mumu haurawa ko tākere tau, me tērā o ngā pūrākau, e nena a muri o tērā i kawe a mātou i te mate o tērā o ngā kōka a tuihana puk, whakanui atu i aia, anō nei me ngaro mate koro tutua. Tae rawa ki te whakanui i te hunga ora pēnei i te whakaruru hau o te whare wānanga o Ngāti Ruanui. Tino a tāhua ko i te Māori, te pau, te taumata o tō tātou whare wānanga, me whakauru he whakaaro nui mana, he whakanui aia katika, i te wā e orāna ia. Tērā hoki te whakahaua koroua ki te kapa. I think the big thing is, I tangi te tētere. Yeah, koutou. So congratulations. And all the best for the next one. Start thinking about the next one already. Ia wā ko ia tērā ne me angi tūtonu, me ke whanu kutonu. He tohu pai tērā, rawi kia ngā kōroa te kraua, tērā kraua he momo ne, no tua whakarere. He nui tonu ngā kai haka i tai waiwai tapu atu ki te whatarangi o tāne rore, me hine rehia. I'm just so proud of all of us, especially us. It's our first time, and winning whakanaho, get it? Yeah. And look, second time in a row, that's how we do it. Hei tā ngā kaihaka nei, nā tēnei whea ko kua mārama te kite me te rongo i te ahurea, i te tuakiri, i te iwitanga anō hoki. It was really good for like identity reclamation. I found it was like I stand a little bit taller now. Definitely. I feel more me. I've been quite disconnected to my Ngāti Awatanga, and since I've started at Te Tohu o Te Oro o Ngāti Awa, for me that was like the introduction to my iwi, and then performing for Ngā Uri o Awanui Ārangi. It's, you know, we've been able to connect with others, with whānau. Koe nei te toa ngā tuarua karapipiti a te kapa, aha kua he whakangahau, he whakataitai tonu, kai roto. Rawe kia te whakangahau ei, nā te mea ahua traki hana ke pia ahau i tēnei wā, kei kua kaumātua ke te tinana, e rawe te whakangahau mo tērā tūmomo ahuatanga, te ahuatanga ngāwari. Ko ngā uri o awa, e haruru mai nei.
Te Okiwa McLean, Pukaia. Ana, ka mihi tonu ake te ngākau kia koutou ngā uri o awa nui ārangi. I whakawhiwhia nei ki te taonga mo te wāhanga whakangahau o te whakataetai kapa haka o mā tātua rohe. Ka mutu me tā rātou whakanui te whakawhiwhinga o rātou ki tērā taonga i tēnei wiki nei. Ka tiha e tiwi kia mau tonu mai kia te karere a muri ake i ngā whakatairanga. He angi tūtanga mo ngā kaupapa āiwi a ta whakatūria ai. Hei tā wharau, hei tiaki i wā tātou tamariki mokopuna i roto i ngā whakaruru hautanga o te kāwanatanga. E tiwi hoki mai anō ki te Rotorua International Stadium, te Hangi Pit. I au e tākoro futu pōro ana ki kei konei, te whakataetai kapa haka ārohe o te arawa waka a te rua wiki. Tērā atamira rā, koe rā te atamira mō ngā kaia whakawā i te whakataetai. Hoi anō kia haere tonu a tātou kaupapa kōrero i tēnei rā. Ka mutu, he angi tūtanga mō ngā kaupapa āiwi e tiaki ana i a tātou tamariki mokopuna i roto i ngā whakaruru hautanga o te kāwanatanga. Ko Ngāti Ruanui te iwi e kawe ana i te kaupapa e kia nei ko te atākura. Ka tahi anō piripi a rāwa ko Natasha Phillips ka whakawhiwhia ki te tohu Kaimarire Kounga Nui i ngā Foster Care Awards. Tēnā, kia tahuri ake tātou ki tēnei purongo. He toa whakahirahira mo te iwi o Ngāti Ruanui. As a couple and as individuals, they have spent years providing a steady, quiet harbour for tamariki in need of a safe place. He wakamanaki ngā tamariki e noho pōkaikahana i roto i te pūnaha o ranga tamariki. We are very proud in what we do for our iwi and our tamariki. We just love what we do. Ko ngā mā tāpono o te ao Māori te tauira ka whai e nei Kaimārire hei tiaki ngā rangatahi i raro i te maru o te kāwana. Making sure our whānau connect back to their whānau, that real sense of belonging, and that's really important to me for our tamariki to know where they belong. Nā tā raua whakapaukaha kua whakawhiwhia ki tēnei honore nui. We're only a small core of the how this works. There's such a bigger group like behind us that makes this happen. You know, we've got Te Atakura, they're absolutely amazing. We have Georgia, we've had as our social worker as well from Oranga Tamariki. She's been amazing. Kare kore koia nei te ara tika hākua te ripoata I puta I tēnei wiki tonu mai te ara tūru ki tamariki e kia nei, kei raro te pūnaha oranga tamariki e putu ana. Hei tā te ripoata nei, ka rea no ngā tamariki kia whiwhi I te pai oranga manaki e wawatatia nei a motu. He oi kua piki ngā whika tūkino kei ngā ringaringa o ngā kaitiaki a oranga tamariki o ngā whānau hoki. I'm not going to stand here and say we've got everything perfect because we haven't. This is years and years of generational trauma that hasn't been acknowledged as much as it should have been. Ko tā te kai whakahaere a Ngāti Ruanui me whaiwahi ngā iwi me ngā hapū ki ngā whakatau a oranga tamariki. They are labelled as the OT child. You know, we don't want that for them. There's better outcomes for them and they need aspirations that I think the iwi can help them with. Community knows what community needs and we need to allow that side by side, hand in hand, working together because when we are separate we're not strong but when we hold hands and we walk alongside each other we bring a strength to the table that's never been seen before. Hei pupuru I te mana motuhake o a mātou tamariki mokopuna. Ethan Oneroa, Te Karere. E tiwi no kōtata ake nei I wehe atu ai a Jono Ridler I Tūranganui a Kiwa. Nā, ka kauhoi ia I te 1,000 kiromita I te rerenga wairua ki te whanganui ātara ki tūpoko o te ika. Nā, I kōrero atu ia, motu hake nei, ki te tīma o Taioro News I kōtata ake nei, o tira kia rāhia timu, no reira ka whakawhiti atu tātou ki tēnei tuahine oku, kia rāhia I nai anei, me te pātai ia kia koe te tuahine ai rānei, I ngana koe ki te kauhoi tahi, I te taha o Jono, I te moana nui, I te moana roa e hoa. Engari mō tēnā te manahau, mena he puna kaukau ai, engari anō mō te moana makariri. Yoi anō I tana tainga mai, ki konei ki te tai rāwhiti, he nui ngā whānau me ngā iwi I tai atu ki te tautoko I aia, kei rangona ai te manākitanga a te iwi. Aha kua kaore I tino puta mai te rā, pēnei tēnei rā, ko taua manāki tonu rā I ārahi I aia ki uta, ana taua wairua anō ia I whakahoki atu ki te moana.
Ki te moana ko Jono Ridler tērā e kauhoi ana I ngā kiromita ko 1,600 I ngā rangi iwa te kau. He wāhanga tēnei kauhoi o Swim for the Ocean, he karanga kia tiakina te moana, kia whakamutu atu hoki ngā Māehe I katoa I te papa moana. It was a rough first couple of weeks getting into it, and I did do a lot of physical prep, and I have been doing long swims for a long time now, but even so, this is more than I've ever done before. Tīmata ia ki te hiku o te ika I te tuarima o Huarere, mai taua wā ki tēnei wā e 885 kiromita kua kauria e ia, ko ia me tana kotahi, kaore he kirirua. Ki te eke ia I tēnei wawata ona, koe nei hoki te rīkoata mō te kauhoi roarawa atu I te ao whānui. It gives us a lot. Every second breath that we take is from the ocean. It's a source of kai moana, cultural identity. There's so much that we stand to lose but also gain if we can turn things around, and the current trajectory is not a good one. So we need to protect what we have and restore to the abundance that we once had. Kare tanata tuatui a Jono me wōna whaina, kia kaua e mahi hi ika bottom trawling, ko te tino mate o taua momo āhua o te hi ika, ko te takahi, te papa o te moana. Ki te tai rāwhiti, kua tai atu ngā iwi, ngā kura me ngā whānau ki te tautoko ia Jono. Toko maha hoki ngā tāngata kua kōrero ki aia e pāna ki ngā rerekētanga o te moana I roto I ngā tau. When we went past Loddon Point, the kaumatua there, she was telling us about how the Māori name of that bay that we came into is Tauhara Pido, which means smelly whale. And that's because there were just so many whales that were migrating down the coast that they had, they beached up on this small shore. We don't see that anymore. We've seen one whale the entire time that we've been on this journey. I tērā rāpare, wehe aia Ridler I te ākau o Tokomaru. I kauhoi ia mō ngā haora te kaumātahi, toru te kaumārima ira 8 kiromita te roa. Koe nei tana rā nui roa atu, I taua pōtau atu wai ia ki Uawa. What we're doing is really all about the ocean, and coastal people just seem to get it. And so it's amazing, not only in terms of the welcome that we receive and the hospitality, but also hearing from people and understanding more about their slice of coast. And that'll help to motivate us as we go down and take this message to Wellington. Ki a Huarere tū anō ia mō te wā whakamutunga I mua I tana koke ki te whanganui ātara, me tana hiahia kia eke te nama o ngā hainatanga I tana petihana ki te 50 mano, kia mutu te Māehe I katoa I te papa moana. Rahia tumutumu, Taioro. Noho tonu tātou ki ngā take moana, engari ki ngā waikarekare kē o Huarere I tēnei te wiki whakanui I o tātou moana. Kei te whakangungu te tira o te waka haurua o te mataua Māui, kia whaia te ara whakatere waka o Tākitimu, a rā ki Hamua a te marama o Mahuru. Kei roto I taua ope manawa nui ko te tungane, rāwo ko tana tuahine e whakangungu ana hei kai urungi mō te waka. Kei tō tātou tuahine kei a Aroha Treacher o Taioro News. Ki ka hungunu te roanga atu. Ko te mataua Māui tēnei waka haurua Karere ki Hāmoa hei te hepe te mā, ko te hokinga te ingoa o tēnei te ringa. Te tāwhiwhiti ngā tua koe ka tākina te mauri ko te mauri. Ko tērā tētahi o ngā kaupapa whakahirahira o tēnei haerenga, tēnei whakaterenga ki te whai ngā tapua a Tākitimu waka, te waka mātua o ngā tika hungunu. E ai ki ngā kōrero o Nehe rā, I tāra I te waka ki Hāmoa, I te tuatahi. Whaimuri tēnā I haere te waka ki Whiti, ki etahi atu motu ki Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Rarotonga, Tainoa ki te taonga mai I konei ki Aotearoa. Ko te tino whai o tēnei haerenga e rua ngā wiki te roa, kia tātai honoa ngā tika hungunu ki ngā mautere o te moana nui a Kiwa. That all knows us into the wind. Anō hoki ki te whakanui I ngā mātauranga kai whakatere waka hoki.
Kāre tēnei tokorua I te whakamahi I ngā hāngarau o te ahau. Engari, mā te mātai I ngā tohu o te taiao anake. Karekau he GPS, maps, rorohiko I rā mea, karekau ngā watches I rā mea. Ko te ārahi o mātou I rungi te waka, ngā tohu, ngā whetū, te mārama, tamanui te rā, ngā manu, ko te hau, ngā ngaru. You can hold that line once you get onto that line. E whakangungu ana mō ngā āhuatanga katoa pērā tonu I te taenga mai o te āwha. E titihi whakatauki anō hoki mai a papa mau pialu. Te tohunga o te kai whakatere waka ko tāna. Don't pray for good weather, pray for courage. Ko tētahi mea uaua, kare moi, maua ko te pō, nei toru ngā haora pia, I a rā, ka oho mātou ki te kimi, ki te tiro I ngā tohu. Whai muri tahi ruo ngā wiki, ko ngenge rau atu ngā kai whakatero waka. He momo ekenga mo te tokorua nei kia piki rāua mai te tauira ki te tohunga whakatere waka. Aroha Treacher, Taioro. Ka pai koiranga kaupapa matua I konei I te tai rāwhiti te manahau, kia pai o rangi I whakatā, ko te kia mātai, kia pai hoki tō tū me moana maniapoto hei te pō o te rātapu e tū mai nei. Kaue ware o kupu, koe riro I a koe te kapu. Kapu! Te rāpea ka riro mai au te kapu e kōrero hia nei I te mea. Ka tū mātou ki tērā kono hete a te pō o te rātapu kāre anō kia mau I au aku kupu. Hoi anō, tēnā kōrero e tiwi kia mau tonu mai ki te karere e whai ake nei amuri I ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā. Whenore e tiwi, kau e ware, a pōpō ka tū te whakataetai kapa haka ārohe o te Kāhui Maunga. A tērā wiki, ana, ko tēnei o ngā whakataetai roto rua nei te waka o te aroa. E mihi ana kia koutou e mātaki-taki I te karere I tēnei rā tūrou parea, tūrou Hawaii.